با درود و احترامات هموطنهای عزیزم، دوستای بینهایت و قدرم. من از شما بسیار معذرت میخوام، نمیفهمم چی به اینترنتم پرتافت. یک بار باز گریان کردم، باز باری دیگر پرتافت. یعنی کمی مشکلی ایجاد کرد اینترنت. برایم خاموش کردم. باز گویم که از سر کوشش کردم که داخل شم. دوستای عزیز بینهایت گرامی و اولی قدرم، تقریبا 6-7 سال پیش من کمی بگیم همین ملاها را آشکار کردم، یعنی زید چون گپ زده بودم. بسیار دوستای عزیزم از من خفه شدن، بسیار بگیم که آدم هایی بودن که در نزدیکی من از من دور شدن، که گفتن تو کافر هستی، کافر شدگی هستی. گفتم باشه، همین وقت خودش نشان میده. همش وقتی شما را بسیارتر نمیگیرم، کوشش میکنم کوتاه‌تر فهمانم این مسئله را. باری هم در این مسئله من گپ زده بودم. فکر کنم زمانی در قزاقستان بودم، یک انسان قطعی شناس شدم. یک انسان قطعی شناس شدم، بسیار بگیم که یک انسان کلان سال بود. قطعی ما دوستی نزدیک شد. زمان مسئله بعضی چیزهای تاجیکستان بود. بعد از او فهمید که من در سیاست دخالت میکنم. یک روز مرا دعوت کرد در خونش. خونش رفتیم، شیشتیم هر دومون. یک بیشبرموقی زور زکس کرد، هر دومون شیشتیم. سر یک پیاله چای تلخ ده، چای تلخ خد یک بیشبرموق. بعد برای ما یک چندین گپای مسئله دینی را گپ زد که از همین چیزا بنهایت من باید هوشیار باشم. و نقطه های را گفت که من از همون روز برای خودم یک بسیار درس همین دینی گرفتم. از همون بگیم اشتباه نمیکنم. انسان از دوره SSSR و تا بعد همون رسپدهای SSSR، بعد همون چندین سال، خصوصا در ساحه بگیم که همون KGB مسئولیت یعنی دین ده بگیم که کار کردگی است. درباره حزب نهضت اسلام و رهبرانی او که در وقت جنگ همون تشکیل شوی دینی، اینا در همون درونا کار کردگی هستن. همراهشون اینا هر جا می رفتن میدر آمدن، مثل هم یک انسان دیندار ریشا موندگی، توقیا موندگی بگیم. اما اینا در اصل باید رزویدکه میکردن که چی هست و تمامی کار برای اینا اجازت بد کردن تا که اونا بفهمن در اوجا چی گپ است، در اینجا چی گپ است. اونا تا کجا با همون بگیم دیندارهای ازبکستان و قزاقستان دیگرها چی سوی ازا دارن، چی هست چی نیست، در سر تاقی را میپوشن. با حیث یک ملا بچه، با یک حیث دیندار بگیم که در داخل اونا میگردن. در باره نهضت هم بسیار گپا برای من شخصا گفتگی هست و حتی که نام و نام انسان هایی که چی در ازبکستان بودن، چی در قزاقستان بودن، چی در ایران بودن، چی در افغانستان بودن، چی در تاجیکستان بودن، نام به نام برای من نقل کردگی گفتگی هست که از بسیار چیزها من هوشیار باشم. خلاص کلام، اگر برای من گفت که اگر یک دهه باشه، در او دهه 10 دانه خانه باشه و یک دانه مسجد باشه، از همون 10 دانه خانه یک انسان در او دهه در مسجد امام باشه.
به اجازت پوشیده نمیتونه. دین نیست موندگی، دروغ است. پایان ها اینه مایده چویده ها نمیفهمن. اینا تا جای کسات علنی، تا جای ولیت علنی که جا ندارن یا اینترس ندارن. اینا را باز در درناشون با مایده چویده کار پر همون رفتن میگیره. لیکن основной انسان هایی که کنترل بگیم دینی میکنن مردم، همه او بگیم او چود دمیستن، قید دمیستن، او دستورینی دارن، او را پیش از او در او سوها خونوندن در دیگر سوها میخونونن، میارن و بگیم بعد او را تعیین میکنن. از همین چیز مکسیمال خطا دور بگی گفت. اگر که خواهی در سیاست موفق باشی، من ترام چون دودار میگم از همین چیزو خطا قفا بکش. یعنی یک انسان از نام خدا و رسول پیغمبر دیگه میاد قطعیت گپ میزنه و چی میکنه، اگر خیلی مایده و چویده باشه او مثل کنترل و مو کنترل دامله ها دست گلاونی او را کنترلش دست او را کنترل میکنن، او فایده نداره. یکی همو گلاونی انسان هایی که میان در همین مسئله قطعیت صحبت میکنن، پس بدون که او کنترل داره. اگر کنترل وطنی نباشه، کنترل بیرون از وطن است. این سوها خودش همین خیلی سوها هست. بسیار گپا ما گپ زدگی هستیم، اما همه او گپ، همه او چیزها در اینجا گفته نمیشود، برای که یه انسان حیات خودش تقریبا 23 سال در همین سوهای عیناً نمی آموختن دین، دیندارها، کنترل دین از که جو کی چخیل همین چیزها بگیم که همین چیزها در گذراندگی انسان هست. خیلی گپامون زیاد بود، قریب یک نیم چوینک چوی تلخ زدیم هر مونده کس در همین مسئله. بسیار بگیم که برای ما همون گپایی بگیم در کاری را گفت. بعد از همون من فهمیده بودم که در باره امروزه بدگی دامله های تاجیکستان هم چند اینفرماسیون ها و گپا را گفت که او کیا هستن، از کجا هستن، او را در کجا خونوندن، چیکار کردن، همه ای را معلوماتشون برای ما گفت که از همین چیزا احتیاط باش، دادنش ای چیزا ده. برای که یگان تا اینا самостоятельní نیستن، یگان تا اینا خدمتگار دین نیستن، همه اینا کنترل میشون، لبای طرف در کار شود تا میخرن، باز هم از نام دین میارن خداشون اپرودت میکنن. بله در تاجیکستان خیلی ای چیزا را گفتن، گپ زدن بگیم در بین مردم تاجیک ما خصوصا اخلاصمند دین هستن. این چیزا بگیم که شاید در نظرشون تو که نه تو چی گفته ایستادی، یعنی که حاجی میرزا گپ زنی تو جو کافر هستی. اما زمان من تصمیم گرفتم که کم برای مردم بگم و گفتم که تمام دوستم از ما رو گردوندن، همه گردوندن، رفتن برآمدن. دوستایم بودن که علاقه را قطع کردن، قطعا دوستایم بودن بسیار هم خیلی وضعیت ها و هر یک تایی را من کوشش کردم وقت زمان خودش ده که فهمانم که برادرای عزیزم اینا انسان هایی که بگیم ما خلق عادی هستیم که بگیم کنترل اینا ده پسیخیکی کنترل ده هستیم. یعنی خود رفتی در دیگر جا خوندی ختم هم خیلی پسیخیکی کنترل ده گرفتگی هستن. ما یک وگد نه هستیم برای خصوصا پراویتیل ها را، اینا همچون یک یاردمچیش هستن برای کنترل دولت، همچون یاردمچی را تیار میکنن. اینا پسیخولوگوی ریلیگیوزنی پسیخولوگ میگن ایرا. اینا گریه میکنن، نوله میکنن، زانو میزنن، داد میگن، وای میگن، هر کار میکنن تا که ترا به کنترل بگیره، تا به کنترل باشی. مثال عادی میاد گریه میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم،
گفت جای کم بغلان در بیش اگر کم بغل صدقه نتی боя галай дига бо қафода чанд та шилягерош местан ки аллоҳу акбар такбир гуфтаи тараф вағас мекунанд пишто бо аллоҳу акбар мегуфтагиё ҳастанд ку ҳар як бехистимда мешинанд ӯ подготовлени инсонҳое ҳастанд ки ӯ бояд ҳамин чиза мардума бихезонанд ҳамин тараф барои чӣ кора мекунанд барои он ки ҳамун камбағалҳо бояд дар гардани правительства боша ҳукумат вора социал ҷидо куна пул ҷидо куна ва бигем нигоҳ бин куна шароити вора ба кор таъмин куна бара бихонона бигем барои мутахассис тайёр куна аз ӯ ин чизҳода ҳукумат майдачӯйдода расход кардан бигем калаша гаранг кардан ин чиз нахрин дар кор нест ин чиза зур управлят мекуна милло баъд намия бечора 4 танга мерава кор мекуна мезана 2 танга меёва бега фалонида садақа битам бе мега ина нон кадам ҳамуда битам бе гудакҳои ҳамуда битам бе гудакҳои инаида битам гапҳое ки ризқи фалонира худованд череста додааст ӯ дар хонаш хов кор намекуна мисол мегирем ризқи ура череста дода ҳамин хел гапҳое ҳастанд ки ҳамун баланс қапидани ҳамун ҷомеа ино ҳастанд биен мо барои шумо имрӯз каме ошкортар ҳамин масъалара суҳбат кунем домлоҳо динҳо масҷидҳо барои чӣ ҳастанд оё ибодат прямой барои худо нола кардан зора кардан ва чӣ ин услуби худое ки ино мегӯянд ин чӣ услуб ҳаст ки дар ӯ давлат як ҳукумат ташкил ҳаст дар ӯ давлат бигем буҷа ҳаст пул ҳаст мол ҳаст авлодои бигем вазири ҷазири назириш хурдагӣ ҷипи кар фар не ки як камбағала бояд як одами дига ном бита ин чӣ ҳаст ин чӣ хели худованд аст чаро хел кардасти худованд чӣ ба худованде ки ино месозанд ин қадар садақара дӯст медорад худованд медонед намира намедонед шояд шумо ин чизора дарк накунед аммо ҳамун ҷавоное ки бо мераванд мехонанд дар дигар ҷойҳоам ӯрам ҳамин хел заготовка мекунанд ки фаршироват мекунанд мағзои саршона ки ӯ просто ӯ тарафа намедонанд ки чӣ хел управлят мешавад боло и поёноро управлят мекунад поёно қишри ҷомеаи оддиро управлят мекунад яъне ин чизҳое ҳастанд ки бофта ва сохтаи барои управлят кардани ҳамон ҷомеа ҳаст ҳамон чизе ки аз дӯши раҳбари ҳамон кишвар ва вазири дигар ҳамон амнияти дигар берун мекунанд ва бигем ёро чӣ кор мекунанд бар дӯши халқ мемонанд яъне ки яташ камбағал аст яташ камтар дора пайғамбар нимта нон дошт нимта гудакаш гишна буд бо гудакшаи қарак доди қаша ба гудаки ҳамсояш дод чӣ аст аслан чаро прямой президента намеқапанд прямой ҳукумата намеқапанд ки ту чӣ ба иқа ҷип дорӣ айгиҷо гирифтӣ ту чӣ иқа хона дорӣ иқа мошин дорӣ иқа пул дорӣ буҷа киҷо шида истодааст вақте ки ин инсонҳо яъне ки ҳамон худованд чаро ин гапа нагуфтааст ки инсон на садақа биқаб ҳукуматта пулоша бигӣ тақсим ки мардум бихӯра чӣ ба ин гапа намега худованд ино сохта мешаванд ино омода мешаванд қишрҳои поёнаш намедона ин гапа қишрҳои боло ҳаст управлят мекардагиҳо ҳастанд поёно ҳаст ҳатто ки ӯ ойлик мегирад ва маблағи калонам мегирад хусусан ҳар як чизда калон мегирад бибинед як чизи оддӣ вақте дар тоҷикистон бениҳоят як қиматӣ қашоқӣ набуд қиматӣ мегӯям чиз набуд
дар тамоми масҷиду маъракаву дар тамоми ҷойҳо амри маъруф бисёр бигем модда шида буд. Бисёр модда шида буд. Бародари азизам худат гӯш накумора. Ана бисёр модда шида буд. Фақат амри маъруф дар бораи гӯшнагиҳои саҳоба, гӯшнагиҳои пайғамбар, гӯшнагиҳои намедонам дигари инсонҳо мерафт. Барои чӣ қадар амри маъруф буд? Баъд аз ӯ камтарак шид, ҳозир фақат амри маъруфи шукрона меравад. Ино психологӣ шуморо контрол мекунанд. Психикӣ контрол мекунанд. Ва ман вақти сар кардам ин чизҳоро гуфтам, дӯстои азиз хестан аз ман хафа шидан, ранҷидан, ки воқеъ намедонистанд ки амин ситуатсияҳо ҳаст. Барое ки ин ситуатсияро источникша мада гуфтагӣ будам, ки айнолаш чӣ хел ташкил мешавад, чӣ хел организоват мешавад, чӣ хел бигем ки управлят мешавад. Ман оҳиста оҳиста гуфтам, хай хафа шидан. Ба ҳар ҳол имрӯз тамоми мусибати динӣ дар Тоҷикистон омад. Ман кардан, идам, дигаришам, намозшам, рӯзашам, 18 солам, масҷид рафтан, то 40 нашай ҳаҷ рафтан, хулас ҳаме як лав ҳаме запрет омадан гирифт. имрӯз чеҳраи аслии диндоротона дидем? Он суханҳое ки ман гуфта будам дар замонаш, барои суханҳо мара кофир мегуфтед, мара бедин мегуфтед. Ман гуфтам майли, ман кофиру бедин, ман розӣ. Барое ки ту судияи мана, судияи байни ману байни Худо нестӣ. Ман кофирам, мусулмонам, мара Худо худаш медонам ман ки ҳастам. Офаридастам, офаридгорам медонам. Ман замоне гуфтам ки вақти ман ин контроллоро фаҳмидан, ман гуфтам ки инҳо сохта ҳастанд. Шумо гуфтем ки астана мегӯяд ки дин сохта ҳаст. Бале, ҳамин дине ки имрӯз мебаранд, ин сохта ҳаст. Ин хусусан корректировка шидагӣ аст барои контроли мардум. Агар мо аҳамият дода бестем, гӯё ки Худоро ино сохтагӣ ҳастанд. Худо инора не. Тамоми коршона, ҳатто ки таҷовузшона аз номи Худо туғрӣ мекунанд, рост мекунанд. Мисли ҳамоне ки як дурӯғгӯ як дурӯғ росткун, баъд дурӯғгӯ дурӯғ мегӯяд, дурӯғ росткун мегӯяд ки рост мегӯяд, дурӯғ намегӯяд, ин гапш рост аст. Баъд замоне мегӯяд гов парид, баъди дурӯғ росткун мегӯяд ки ман шиштагӣ будам, дидам ячи парид. Ино дурӯғ мегӯянд, фан мекунанд, номи Худоро дар оҷа туғрӣ мекунанд. Мои сода мегӯем тамом дигар, Худо гуфтааст, значит туғрӣ. Гапат рост аст. Таҷовуз мекунанд, мегӯяй хости Худованд буд. Мардум аз хатогии Имом Алӣ Раҳмон меояд, мардума камазо мезана мерава, ово мезана мерава, ки он чизое ки бояд пеши раҳша бигирӣ, раҳора, дигар чизора. Имрӯз стандартҳои ҷаҳонӣ, дигар илмо тараққиёту аст. Домло мехезад, мегӯяд та аз Худо зурӣ. Та аз Худо зурӣ. Он чизе ки Худованд лоиқаш дидааст, ту зур аз Худованд ҳастӣ? Ту маргда шак дорӣ? Худованд гуфтааст. Бо як ояти дигара мегира, рост мекунад. ҳазорҳо ояту ҳазорҳо ҳадисҳоро гирифтан ба Имом Алӣ рост карда. Бозам мардум бечора хая ки дигар мардум намефаҳмиди чиза. Мардум тута мекарданд, мегуфтанд ки рост мегӯяд. Марҳамат. фаҳмидед? Имрӯз диден? имрӯз мехезен мегӯян ҳоҷи Мирзо, ту чӣ ба гап намезанӣ, эшони фалонӣ, ту чӣ ба гап намезанӣ, эшони санги кулела, эшони қуллуқ, эшони самолёт, эшони вертолёт, эшони танка, эшони пушка, ту чӣ ба гап намезанӣ? Хоб фаҳмидем ки будан шуно. Фақат ино баъде ки як шӯҳрат пайдо карданд, диданд ки мардум дар гирдошон ҳаст ва хостан камтар ҳамун
ба даст бигиранд. имрӯз Афғонистон ба дастшон аст. имрӯз ҳар чизе ки мекунанд аз номи Худо аст, аз номи Расул аст, аз номи пайғамбар аст. ира ҳеҷ кор карда наметавонӣ, инкор карда наметавонӣ. гап зайдаанат гап бироя меринад, агар бугӯ ту ридӣ калата мегира. ту мега шак ба Худованд дорӣ, ба амри Худованд ман ридам. ҳамаи ҷиноятчиқчона мекишанд, дород мекашанд, ҳар коре мекунанд, таҷовуз мекунанд, духтарора дигар кора. аз номи дин болоша пӯшида рафтан мегирад. касе ҳақ надора гап зана, барои ки уҷо калима рафта истодааст. дин, Худо, Расул, аз номи Расул. мефаҳме намера. шумо ин чиза фақат мутаассифона дарк карда наметавонед. ва ин бачакҳое ҳастанд, бародарое ки бигем хондагиян, хай илм доранд, на камутам. ино аз ӯ боло хабар надоранд ки ино аз боло контрол мешаванд. ино салом кардан ба як эшон, ба як ҳоҷӣ, ба як мавлавӣ барои ёра як фахр аст ки ман хати фалони эшону ҳоҷиву мавлавӣ салом кардам. лекин намедонад ки ӯ ҳоҷии мавлавӣ зери контрол аст. ва ӯ ҳоҷи мавлавӣ ёра контрол дорад, маблағ мегирад барои контролаш. аз ин чизо бигем ӯ дӯсто, бародаро бисёр бехабар аст. барои ҳамин имрӯз ин ҳамин чизҳое ки диден, ман ира 6-7 сол пеш баротон ҳамин чизҳоро ман гуфта будам, ки рӯзеш мешава гуфти ҳамун рӯзҳо ки тура патрахам мефурӯшад, мебарад ба ҷое. шояд агар ман 10 сол пеши гапа мегуфтам ё 15 сол пеш, мара дар Тоҷикистон шояд мекиштам. дар Тоҷикистоне дар берунам мекиштам. ҳатто ки дар 6-7 сол пеш гуфтагимам, тамоми дӯстом қариб ай ман рӯ гардонданд. ӯ рӯз яташа салом додам. Ассалому алайкум ҳазрат, хуб исозӣ? Чӣ шиди? гуфтам итаришид. кӯи муллоҳо даверият мекардагид? то кай ёра шумо пакриват мекунед ки и занаш дар уҷай, гудакаш дар уҷай, очаш дар иҷа аста, момаш дар уҷа аста, намедонам фалонӣ асту, и дига наметавона ягон кор карда, и маҷбур аст. ва ҳадди ҳаракати хичона боз бароям ояву ҳадис меоранд ки ин чизо равост. дӯстои азизам, ҳар якта ино кор мекунанд, доранд, ойлик мегиранд. амният чанд намуд либос дорад. мефаҳме намера? амният чанд намуд либос дорад. либоси динӣ дорад, либоси дунявӣ дорад, либоси дискотекагӣ дорад, либоси намедонам оддӣ дорад. либоси боз ҳам худшон ҳамон милисаҳо мепӯшанд. бигем ки мо шумо ҷидо мекунем ки ин милиса аст, яъне и дорад. чанд қишре дорад ки барои мову шумора зери назорат бигирад. ҳар тараф ин ҳукумат як ҳукумат ӯ чизе нест ки Эмомалӣ бишина дар уҷа ҳоҳо гуфтан бигира. Не, ин ҳукумат аз ҳазорҳо психологҳо иборат дорад, ки ӯро на ту мешиносӣ, на ман мешиносам. ин ҳаминҷа гӯш кардестаги инсонҳо шояд айдронош чанд таи дигаш ҳамон психологҳои ҳукумат бошад. психологҳои динӣ доранд, психологҳои дунявӣ доранд, психологҳои дискотекавӣ доранд, ҳамаи ёра доранд. ва дуруни ёда мегарда, вазъи ёра, табиати ёра меомӯза. ба ҳамин омада бигем ки далнеши қадами ояндара тасмим мегиранд ки халқ дар минтақа чӣ хел аст, дискотека шав чӣ хел гузашт, чанқа одам буд, кадом мусиқиёра хуш доштанд, милош мачида чанқа одам буд, чӣ хел буд табиат шуд, амри маъруфда чӣ хел шиштанд,
фалон амри маъруф чӣ хел гузашт, дар бораи гишнагӣ, сабру тоқат чӣ хел гузашт, дар бораи шукрона амри маъруф чӣ гузашт, халқ чӣ хел ба табиаташ. ҳар як тайи омӯхта мешавад. ҳар якташ. вазъа ба кадом намуд метавонанд контрол кунанд? аз кадом намуд? эмомалӣ раҳмон девона нест, бихеза аз пеши худаш манъи қонуни намедонам як динира ё тарафи дигара бигира ки темболи хеле як масъалаи мегӯем ки сахт аст ин чиз барои инсонҳо. аммо ҳамаира рашод ча мегиранд, баъд аз ӯ бигӯем ки ин чизҳоро мегӯянд. то куҷо халқ тайёр аст дар ин чиз, мардум то куҷо тайёр ҳаст. яъне давлат доштан, управлят кардани давлат хеле ки нест ки оли бигӯем эмомалӣ аз чизе хабар надорад, ё эмомалӣ намедонист, ё эмомалӣ намегуфт, ё намедонам фалон чиз буд. не, ҳамаи инҳо солҳо моҳҳо тасмим гирифта мешавад. тамоми қишри ҷомеаро аз пионисткае ки дар кӯча хорафтагӣ сар мекунанд омӯхтани табиати ӯра то дискоманду то мачидраву ва ғайраҳоша. баъд аз ӯ бигӯем ки тасмим гирифта мешавад як чиз. имрӯз ассалому алайкум ба аму одамое ки мегуфтем ки ту зидди дин ҳастӣ. зидди дин кӣ будааст? кӣ дина беобрӯ кард? аз тана ёҳо онау боварӣ мекардаги муллоҳотон. ӯ замоне ки ана ҳамин муллоҳотона ман мебуромадам мегуфтам ашибҳошон. ва манам девона набудам ки аз пеши худам бихезам ё аз осмон бихезам як гапа гуфтан бигирам шумо дар ҳавоӣ. ман табиати инора қатъи ӯ дӯсте ки буд дар Қазоқистон худи ҳамин соҳада мегӯм ку зиёда аз 23 соли ҳаёташ дар дуруни ҳамин диндоро гузаштагӣ аст ки худаш дар асл кор мекард, информатсия хеле психологически ҷамъ мекард ки чӣ кор кардан дар кор аст. мо бисёр вақтҳоро қатъи гузарондагӣ ҳастем дар ин масъала. ӯ инсон мада ҳар як нуқташа гуфтагӣ аст ки чӣ ҳаст, кадом нуқтаҳо чӣ мешавад. дар ин чиз бояд ҳушёр бошед. навобаста дини ислом, ман он чизе ки гуфта истодам и дар як дини ислом рабт надорад. и кулли дино агар оно бутпарастии хитой бошад, системаи буддизм ҳам ҳамин аст. намедонам говпарастӣ агар индия ҳам боша, говпарастӣ ҳам ҳамин хел система аст. замоне дар индия як ҷавон каме китоб мехонад аз ин тараф аз он тараф, огоҳ мешавад ки гов худо нест. ва гова задан, гова шата задан ба ин чиз на кур мешай, на кар мешай, ҳиччи намешай. ва меояд дар кӯча гова ба шата мезана то ки мардумо огоҳ кунад ки эй мардум, и гов аст, ира ба шата бизан, ҳиччи намекунад, ягон свитой нест, ягон худо нест. гуфта гова ба шата мезана. яке аз замон англичанҳо, як командири англичанҳо ки гузаштан мегирад дар кӯча, ҳамин аҳволо мебинад картинкада. ва командири англичан аз мошин дарҳол мошина фармон мета ман кунем, ман мекуна, медава мефуроя, мерава дар таи гов хича мепартоя, сарша дар замин мемона, гирья мекуна. гирья мекуна. қафо будаги сарбозҳо, қафо будаги дигар инсонҳо ки генерали мо чӣ кора кардиста гирья ҳайрон мешаванд.
вақти генерал дар пеши гов меғалта ба зону гирья мекунад ки бибахш тира ки итра ба шата зад, ин ҷавонӣ кард, ин ёшӣ кард, ин беақлӣ кард гуфта гирья мекунад, 6 қатор ов чашм резонда халқ мехезад, гудака мезананд, мекишанд. ин ҷавона мезананд, мекишанд. мераванд дар ҳамун частак офисошон мешинанд. ҳамун ҳамроҳ будагӣ бигем 2-3 мошин одам, ҳамун 10-20 нафар пешаш медуроянд, мегӯянд мо ҳеҷ нафаҳмидем шуморо. мега рафиқ сардор, чаро шумо дар пеши гов рафтен ба шикам хитона партофтем, қадар гирья кардем. мега вақти ӯ ҷавон и гова ба шата зад ку, мега ҳа, мега ӯ ҷавон огоҳ шида буд ки и гов худо нест. агар ман и кора намекардам, ӯ ҷавон агар дигароро огоҳ мекард ки и гов худо нест, вақти ё медонистанд ки и гов худо нест, мо ёро управлят карда наметонем дигар. ман барои ҳамин кора кардам ки ӯ бибинанд ки мо чӣ қадар эътиқод дар муқаддасоти ино дорем. диди ӯ ҷавона хичон задан киштанд. як ба ақламо аз байн бурдем ба ҳамун як тарзи гирья. фаҳмидем? айнан бигем ана ҳамин ҳолатҳо сурат мегирад дар дуруни тамоми динҳо. ӯ гирьяҳо, ӯ нолишҳо, ӯ дигар чизҳо. ё намедонам, як кас меояд дар пеши ту Ҷеннифер Лопес мусулмон шида, калаш тоқӣ монд, оят хонда истодааст, Қуръон хонда истодааст. тари лох нашем. мефаҳмӣ намеда. ё намедонам, ҳоҷи Мирзо гирья карда, фалони домило гирья карда, и барои халқи қадар дилаш сӯхта. бовар накунед ин чизода. якташа дилаш ба як кас намесӯзад. фақат ҳамун баланса қапидан, управлят кардан барои и чиз аст, ӯ гирьяҳо, ӯ нолаҳо. ҳама ин барои наму қадар чиз аст. баланс додани вазъият, дигар ягон чиз нест. хелас хонаи ҳоҷи Мирзо бара мачид намешина, садақа ва дигаро гап мезана. бега хонашда бира дастархонша бира нигоҳ ка. ӯ инсоне ки фикр аз худо мекуна, фармонбардори худо ҳаст, мардама барои худо даъват мекуна, намедона ки дар ҳамон Кӯлоб ё дар Душанбе ё дар Қирған ё дар дигар ҷо ҳазорҳо ятимо гӯшнақо ҳастанд. оё ӯ инсон ки қадар одами худо аст, дастархонаш ҳамон қадр пир карда зиндагӣ мекуна, 3-4 зана гирифта. лохем, просто мо шумо лохем. истифода мебара ин чиза. мефаҳмӣ намира. барои ҳамин дӯстои азизам, ё ки намедонам, баъзе инсонҳоро бой мешаванд, мераванд, багати ҳастанд. хусусан бигем ғарбиҳо шояд аз ҳамин чизҳо бештар истифода мекунанд, аз ҳамин политикаҳо. дӯсти азизи ма бигем ҳамон бисёр бигем дар ҳамин соҳаҳо кор кардагӣ, бигем ҳамон омӯхтагӣ ва медонист. барои ман бисёр чизҳоро гуфтагӣ аст. бибинед, аз куҷои қадар як инсон бигем ки доранда мешава, мерава. инам паддешкаи бигем ки ҳамон чизи ҳукумат аст. ӯ барои
масъалаи ҳамо баланси финанса контрол кардан аст. мефаҳмед? ё ина имрӯз ғарбӣ мегӯянд, ким мегӯянд, дигариш мегӯянд, ё фалониш мегӯянд. дар аврупо ин чизо зиёд ҳастанд. дар аврупо муллобозӣ қатъӣ не, пулбозӣ қатъӣ мардума контрол мекунад. ё дар амрико. барои ҳамаи дӯстои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромем, шояд рӯзе шава шумо бифаҳмед, рӯзеш мешава, шояд ира мефаҳмед шумо. баъзиёт мутаассифона нафаҳмида мебиред мерем, баъзиёт чиза дарк накарда мебиред мерем. ва онау ҷавонакое ки мехононанд и қарак ришчара мондагӣ меоянд, оли динагинак гудак гуфти ҳамо гапо меоянд байни якдигариш, та аллоҳро бовар дорӣ, та расула бовар дорӣ, ти не сурара бовар дорӣ, не оя нетари мега бовар дорӣ, худованда қуръони тари гуфта худо. о намедонанд дар дунё чӣ гап аст. оро ҳама хел тайёр мекунанд. о болошон боло будагӣ, ӯ боло будагиро медонад ки ӯ гапо ҳамашон як барои нами байни мардум аст. баъду чӯҷача мебурои қарак ришча қатӣ чӯ кагин одаморо бигем ки худову расул ёд мета. мефаҳмед намера? барои ҳамаи дӯстои азизам зирак бошед ва ҳушёр бошед. ман барои ин и гапоро баротон мегӯям ки ин чизо ҳамаш барои контроли шумо аст. мисли ҳамон генерали англичане ки як ҷавон гова ба шата мезана, и меояд дар пеши гов ба шикам мезана, гирья мекуна, мега ё худои бузург бубахш, гови азиз, ин ҷавон беақлӣ кард, хатогӣ кард, ин нафаҳмид ки бузург будани тира, ин нафаҳмид, худо будани тира, ин нафаҳмид, бубахш гуфта дар пеши гов гирья мекуна, халқ мехеза, гудака мезанан, мекишад. барои чӣ ҷавона мекишанд? барои он ки ҷавон огоҳ шида буд. агар ҳамин корро намекард, ӯ ҷавон шояд фардо 10 касро огоҳ мекард, 10 каси дигарро огоҳ мекард. ҳамита дар як 5 солу 10 сол ҳама огоҳ мешид. ҳамо минтақаи ҳамон ҳиндҳо ки ин гов худо нест. халос. вақти инсоне ки бидонад ки гов худо нест, ӯро управлят карда намешавад. фаҳмиде? барои мо дар ин чизо дода наша ҳамватани азизам. ӯ ҳоҷи мирзои ӯ домуллоҳоед ки мешинаву дар бораи хайра, садақаву намедонам дигара худову расул, ӯ гапош ҳамаш дурӯғ ҳастанд. дурӯғ мегӯянд. барое ки инсоне ки иқадар худоро мешиноса, иқадар аз гуфтаҳои худо огоҳ аст, 3-4 зана гирифта хона меравад. уҷа хона падарка биги, иҷа хона падарка биги, уҷа хона падарка биги, ҳар якта 3-4 хона падарка гирифтагӣ аст. бозам нами як ҷавони бечора бигем як ихлосманд ба ҳамин дин аст, ҳоҷӣ гапҳои зур гуфтеста, падаркаш метавад. иса мошин падаркаш метавад, иса болои даст задагӣ шикам, иқадар кисода пул. ай бизнес ки рӯ мегардон? узр, ки мехоҳад аз ин бизнес рӯ бигардона? ҳеҷ ка. выгодно. фаҳмиде? агар ки ӯ инсон иқадар ба гуфтаҳои худову садақаву ба ин чизо агар иқадар имон медошт худаш, ҳеҷ вақт дар ужун шишта ӯе ки нақл мекард ки хонаи пайғамбар нимтанон буд, ё хонаи саҳобаи нимнон буд, ё саҳобаи и бега авқотша хӯрда буд, касе дигар дара тахтах кард, садақа даровард, саҳоба гуфт ки мо ҳозир таом кардем, шояд касе дигар таом накарда бошад, ба ӯ бите. ин гапҳоро мегуфтагӣ ӯешону умиллот. ӯ қадар падарка, ӯ қадар садақа мегирад. хоб боре дидем ки ҳоҷи мирзо да касе пул дароз кардиста бошад ки ҳоҷи мирзо дастша қапида бошад, ё я миллот, ё я ешонат.
бародари азизам, ман ку дорам дар зиндагим, хонамда ордам дорам, руғанам дорам. Ҳамин пула бар да як кӯча шиштагӣ, як модар да, як камбағал да, як инвалид да барбите. Гуфта мегапа. Чӣ ба и гапа намегуфт? барои чира намегуфт? медонед? намедонем ин чиз. барое ки худаш эмон надошт, ба гуфтагӣ суханҳои худаш бовар надошт. мисли ҳамон артисте ки тӯй мерава, як байда мехона, ҳама мардум кайф мекунад, дар музикааш рақс мекунад. фаҳмидӣ? байди ошиқӣ мехона. дар асл агар ҳамо артиста пурсӣ ки ҳаёти чӣ хел аст, ошиқ шудагӣ чӣ ҳастӣ, мегӯяд не, давраи мода ин чиз набуд, ҳамун падарам гирифта додагиай, худоро шукрш, алҳамдулилло, мега ҳами зан 5-6 фарзанд дорам, дӯстш медорам, мара дӯст медора, авқот павқот, мо ошиқ. набоша як артисти 50 сола ва 60 сола ва 70 сола ва 40 сола рӯзи дуруз суруди ошиқӣ мехонад. гуза чӣ аст? чӣ ба ин суруда мехонад? медонед? барои ки ҳамун суруд мечалад дар мардум. мардум гӯш мекунад, мардум ҳамун суруда мерақса. мардум да хуш меояд ҳамун суруд. аслан дар зиндагиш рабт надора ӯ суруд. оилаш тинч, фарзандош ҳаст, занаш ҳаст, дӯст медора, занашира дӯст медора, келин дора. зиндагиш тинч аст, не ки суруди ошиқӣ мехонад. барои чӣ аст? чизе ки дардита нест, чизе ки мушкилиита нест. дар тӯй мехона мера, ё дар маърака мехона, ё клип мекуна. барои чӣ? чизе ки дар зиндагиш рабт надорад. фаҳмед? ҳамин малло ҳам мисли анамо артист аст. чизе ки дар зиндагиш рабт надорад, парво надорад ки гишна аст, ки сер аст, ки чӣ кор кардеста. просто ҳамин гапҳо, ҳамин чизо мардумда сахт таъсир мекунад ва мардум барои ё сар мекунанд, бигем фидо мешаванд, додан, пул додан, садақа додан, дигар чизо. ин чизо зур мечала. аслан дар зиндагиш ин чизо рабт надорад. худаш ягонташа сабулида намекунад. занаш аст, дусета зан гирифтагӣ, хонаводар, ҳар як занаш да хонаводар дорад. медонед чанд сол ма кор кардагим дар зиндагӣ? ҳолиам хона харида наметавонам. то ҳол дорам модарам дар квартира зиндагӣ мекунад. мефаҳмед амира? боз ина бисёр ташаккур Эмомалӣ Раҳмон, бисёр сипос ба амнияти ту, бисёр миннатдор ҳастем аз амниятат. ҳамун модари ман зиндагӣ мекардаи квартираро соҳибша бурда дар дил тарсондааст, омадааст ина гуфтааст ки хола бихез, манзарата ки дигар узри зиёд шумо мо хонара наметавонем мефурӯшем, хонара узр бихезем. бурден тарсондену соҳибхонара. барои Эмомалӣ Раҳмон нами фарқе надорад ки ӯ кампир 80 сола аст, 90 сола аст, дар кӯча мемонад. хай ки бачаш намедонам оппозитсия аст, чи аст, чӣ мушкилӣ дорад, проблемаи бачаш аст. қатъи ма и кампира шумо куҷо мерем? Не. ма то ҳол наметавонам хона гирифта. Не ки Ҳоҷи Мирзо дута гапи ширин қатъи дар Душанбеам хона дорад, дар Кӯлобам хона дорад, дачаам дорад, Варзобдам дача дорад, дар Кӯлобам хона дар дача дорад, дар иҷам зани 18 сола дорад. ма 40 диромадам зан гирифта наметавонам. барои чӣ? барои ки намешавам фикр мекунӣ ин тарафаш ӯ тарафаш. Ҳоҷи Мирзо фикр накарда дусета зан гирифтагӣ аст. медонем барои чӣ? барои садақа омадеста ин иштияка. мефаҳмед? ё дигар муллову дигар муллоҳот. ҷаноза барои мулло тӯй аст. реально ҷаноза барои мулло тӯй аст. ӯ мулло да похрин аст, ӯ мурдааст, одам намурдааст. лиш бибирава аз уҷо пул кор куна, каса кор куна, қолини болои мурдара бигира, фалонира пулша бигира, материалҳои партуфтагира бигира, биёранд дар масҷид, ва худоӣ шава 5 вақт бираванд худоӣ бизананд, биёям бо номи ҳамон ки ба дуои ӯ ҷаннат рафтеста, худо гуноҳи ӯро бахшидеста. инсон дили худша барои тасалле додан дигар ҳамин кора мекунад. гӯё ки ӯзи мулло бия бихона, мурдаш дар уҷа ништияк мешава зиндагиш. инами чизое ки ҳастанд, ин фалсафаҳое ки придумат кардагӣ ҳастанд, барои шароити зиндагӣ худшон хуб шава. бо бигӣ як тавақ да ош бардор, як тағораи дигар да
бо мимло хонаш бара бо чиш хайриш зиёдтар мешавад, ставкаму чиш болотар мешавад. халос ман ин чиза факт дар рӯшон мебинам ки ягонта ино парвои на дин доранд, на парвои дигар доранд. имрӯз ин ҳамин ҳолате ки дар тоҷикистон омад ва боз ҳам бо ояву қуръону ҳадис овардан инора туғрӣ кардан, правилна кардан, 100% кардан. ин ҳами факт асноду далелш аст. бо чӣ хеле факт аснодтон ма биёрам? ҳазорҳо гӯян ҳазорҳо аснод меёрам, факт меёрам ки ино ҳамаш як аферизми холӣ аст, дигар чизе нест. фаҳмидин ака? агар ино дар афғонистон мебуданд, ҳозир вазъияти мо мисли афғонистон мебуд, албатта ки ино полниро за ислом 100 рай сарш гирифтагира калаш абза, як одам қати гап зана, сангсорушка бикашиш, полни нами фатво қати буда. ҳар як ҷое ки ҳар як тарафе ки вигдна ҳаст, ана ҳамун тарафа бигем ки гирифта рафта истуда. ино ҳамун тараф мардума аз ҳамун ҷа мегиранд, контрол мекунанд. мисли ҳамун дар Россия як одам қати шинос шида мондем, қати шаки дӯстӣ кардем, пеши ман меомад мегӯ братан яды тааруси ништиякайку мебини мехӯраку глоткаш гузаштагиша мебини, мисли канализатсия та об мерава мебини мегуфт. пеши ман данакта мерем ништиякай 100% як мо бачаи ёш будем вақту хун дар дӯш тамом хел рафтем шеринар дигар ништияк мерафтем дигар мешиштем ташкили хади бевай пир будаку ки ҷо об бихӯра чишо баравра гуфти ҳамун гапо любой чишпте ичи намеша мешидаку ҷавонида дигар мегзара гуфти ҳамун гапо ранги шашлик бори мегзара ҷавонида мешитем ништияк ҳама буд. меомад бо пеши бачаҳое мерафт ки бачаҳои намозхон ҳастанд ку мешиш янамуда аз худо расул гап мезад, дар сараш тоқӣ мондагӣ пешнамоз медромад. ярӯз бовар кунед, ярӯз хеле бигем барои ман ҷолиб шид. аку вақто намефаҳмидем ин чизора, хеле хандидам. ман гуфтам сағира мерай қатъю бачаҳо ҷоптагӣ мерем, гуфтам уҷа мерай сағира риска милло мешай. полни роз ӯ бечоро и одами зура, и одами диндор бисёр ба дин мустаҳкам ӯ тухм бирён мекарданд, картошка бирён мекарданд. бечораам бачаҳои мард стройка кор мекардагӣ бачаҳо картошка тухм бирён мекарданд. бо мара мегуфт ки уҷа рафтем хабка хаб бишӣ, лишни гап назад, духта пухта рӯз па рӯз пива мева ҳеҷ гап назад, просто хабка бишӣ мегуфт. тамом қатима тамом мегуфтем мешитем мезадан. короче говоря да меовардан ҳамон картошка бирёну тухм бирёна тухма қати картошка пухтагӣ меомадем мезадем. ӯ мешишта ҳамаеворо насиҳат мекард аз худо расул исуси бо ҳамаево ака гап нест, ака гап нест. иса мебиромад бо мерафт пеши дигар бачаҳо мерафтем, бачаҳои хеле мезадагӣ кайфӣ ҳастанд ку мерафт полни роз гапш аз водка пива, маркаҳои водка кадомиш дозаш чӣ хелай, кайфиш чӣ хелай, қиртиқа талх мекунад ё талх намекунад, пива қати кадом моҳи зурай, моҳи шур, дар фалон ҷо моҳӣ мефурӯшад, моҳи ништиякай, полни намитари буд. ҳамин бигем ӯ инсон дар асл як инсони диндор буд. бигем ранги миллои тоҷикистонворӣ хондагӣ буд. ӯ медонист ки мардум қати чӣ хеле рафтор кунад. медонад ки ман бигем ҳамун дар ҷавонӣ сахт ёбир будам, ин чизоро дӯст медоштам. ҳозир ҳамака отказ намекунем. умуман қати ма фақат дар бораи арӯс гап мезад нест. мегӯ Астанаев брачка ака мара намедонистам, мара номи Аврам мегуфтанд. Аврам онашо барои арӯсаку нами инем полни роз фақат нами я ташкилӣ ӯ сағира и ҷа мерафт ташкилӣ мезад, ӯ ҷа мерафт ташкилӣ мезад, мегашти нами корш қати инами ӯ хондагӣ будааст. ӯ мегуфт ки ман хондагӣ дар фалон пеши домило устод ма иҷа хондагӣ муҷа хондагӣ вигд набуд. ин чизо имрӯза домилоҳо ҳам ҳамо аст. ӯ просто дар як рӯз метавонист ду ранг шава, ҳам кӯчагӣ шава, ҳам милло шава.
این داملوی ما پروسا وضعیت نگو کده ما خیلی بگیم ملو میشه یا تا دیگه بود اسمت بود نامش ما درباره داملو یک قصه تو میگم درباره فولبینو نامش اسمت بود در دوشنبه اسمت شیطان گفتن بعد ما فهمیدم که اسمت شیطان بود از در قشلاقشون کلیچکش اسمت بود نامش در دوشنبه داملو شده فولبین شده قیترمکن شد اومد همونجا دیگه کدومی ما پتسنک بودم دوشنبه ده میگشتم کدومی قطعی شنوس شدم اون دمو بگم یا یازنم اون قطعی شوی خولم قطعی هم خیلی شنوس شدم خیلی دیگه چریزم و بعد گفت که هم خیلی ما قیترما میکنم میتا میکنم موتا میکنم میتا میکنم با یک کتاب هم داشت در دستش یک کتاب هم داشت بعد خیلی خونه کدومی زنک رفت قیترما کرد بیچاره خیلی شوش در آسیای غلامی آزاد شد اومد این دیگه ماد داشت در دوشنبه در بین اما دیگه دوشنبه ده ما قشلاق اومدگی انسانو ده بینوشون ده آوازه شد اسمت ملو هست ملو اسمت همین قیترما اولیم بشنوه خودش تغییره باید میگه ولی خیلی پیرم شده اگه وقت خیلی یوشتر بود که اگر خودش اگر همین نوارا ببینه صغیره اسمت ما بدم در برد هر روز ما بدم بعد اومد خونه یازنم ده بعد گفت که همین جیانچه چیکار میکنه گفت این یازنم که اویلا ما بگیم اپاش چیش میشوه گفت بچهش میشوه این خسر بچه هست گفت همین خسر بچه چیکار هست چیکار کرده است همین برچکا گفت گویی برچکا گویی چی نکرده است هم میایم دوشنبه ده گفت خیلی نمی خونه ما میام اونجا میروه جمعه واسه کی چیکار نمیکنه گشت گفت اینا ما شاگرد میگیرم ما داملو اسمت شاگرد چیدگی ما شاگرد چیدگی چرا نمیدونم چیه بس چی نیست اون ما را قطعش میگردون خونه به خونه تکلیف میشید دسترخوان گوش بریون کارتوشکا بریون وقت اوه اوزر زنگ تلفن شد ما همجا همین قصه را میگم خیر خش میکنم در سری ما توقیمون او کتاب داره کتابش بخمل سرخ با لواشته خیلی جنگلاکو کداگی دختگی چیخال داره نمیدونم نیکو کتاب چی کتاب است من نمیفهمم چی گپ است مرا گفت که من وقتی رفتم تو سر تخم که پیش اومد مرا یاد داد چیکار کردن در کار است ما گفتم که شاگرد کتاب تو سراز خسته ایجاد کتاب ما میتی شیشته نتی میخیزی ایجاد کتاب باید ما میتی خیلی خلاصا پریوموش یاد داد لیکن ما پتسم بودم مایدک بودم اون وقت قدر عقل ممسوز نمیگرفت چی گپ است بعد رفتیم هم خیلی خزانکو تکلیف میکنه میریم در اونجا نمیدونم چی میگه کاروچی بند بیار میگه چیو بیار میگه او بیار میگه چای قوق بیار میگه خلاص یک علا چیزا را بیار میگه او میاره بیچاره زنک من اشتگی ماده چی فرق داره قنفید پنفید زده دست او میگه شاگرد کتاب بیار ما با ایجا میخیزیم کتاب ده دسته میخواب میتونم چی خوش هوی میکنه با 3 بار مچک میکنه با چم چی را میخونه فهمید ما بعضن ولاد خندیده میمونه بوی قوقوش همه دو زنه خند گفته خلاص هم زنکو دا فن میکنه بعد همون لاتا پتا چون چی را باندو را میپیچونه ولی هم تریه میگه بعد میگه که تامپون که زنکو را میگه اپای را تامپون که انا بعد در بلوی در میخچه میزنی بلوی در تامپون میکنی میمونی قوق میشود قوق کشید با تامپون میکنی با ترش تا قوق شیدن در بلوی در کشول میکنی من نمیفهمید اون وقت تامپونش چی است او چیکار میکنی او را تامپون چی میشود او من نمیفهمیدم اون وقت پتسنک بودم خیلی تری یک چند جو رفتیم خیلی بعد یک روز بگیم که امون اکی امون ما در چی زندگی میکنیم در پیش تانکا زندگی میکنیم پایین تانکا دا زاپرافکا بود اگر کدومی بدونه بعد ایس خونوی مایده مایده اکو بود امو خیلی امو چوره همیشه بعد اوس بلوی موست میبروه میره و طرف تیپاگرافیا بگیم ایس سیرک میره امو گردش بود امو گردش ده امو خونه دا زندگی میکنیم گردش بود اگه خونه دا زندگی میکنیم بعد بگیم که ای اسمت شیطان هم تامپون کم تری باید طرف اوبشیجیتو بود این طرف چی ده اوبشیجیتو یا مشفقی هم این طرف اوبشیجیتو بود خلاص بگیم عموما همجور بعد یک زنک جنگره ده شوش نبودست رفته بودست بعد همون ده میگه تامپون که میگه چیکار میکنه که
او زنک چخری بعد تمپون میکنه بیچاره گرفتش نمیتونه خلاص در بالینسا میغلطه میروم در بالینسا با دورا میگیرن چیکار میکنن چی پرابلمی میشه در درونش بعد یه روز او زنک نمیویا اوناش او برا او زنک گندگی زلبده خمیدونینن دمی زنای کلوبی را میدونین کو اسمت через форточка грех چشم اومده من در دستش زدم در شاگردش من بدم کوخی من در دستش زدم کجودای استودت میگم من گفت من با استودی من نیست من نمیدونم او را پروست اینمی جورایی از نم بود گفتم اینه مرا گفت که خیلی بیا برای من قدش رفت من یک جا میدونم چی گپ است خلاص بگیم که یه حادثه شد ما میقاپم ای تاریش میکنم ما او تاریش میکنم ما اونایی تاری میکنم او را بگیم پلوما گرفت اینا تا حالی ما ای تاری با بالینسا غلطیدم با چیکار کردم خیلی دیگه اوست دیگه زنکا خودشون گپ میزنن بین خودشون و هم زنکا دم تاری گفت که هم خیلی تمپون گفت ما همجا گفتم که چی بود است اینه نه بعد کلان شدم بعد فهمیدم که تمپونش چی بود است او اسمت شیطان چی خیلی تمپون میداد است آدمون خلاص این هم تاری اسمت شیطان بگیم که این هم تاری پول کار میکرد از مردم از انسان ها در دوشنبه این هم تاری ملاگی مود داشته بود او فقط شیطان بود است او هیچی را نمیدونست است او همون عربی را پروست همون ستیل شکو گلشه رنگ فارسی می نوشته است نیکی نمیتونست است خونده نمیتونست است که چی است چی نوشته است دست خودش دیگه هم مردم دای نمیره میگیری اپا او میکنی دا او میمونی شو او دا میمونی ساری را میخری اینا ایشا تمپون میکنی اکون همون نوشتگی کاغذ را تمپون میکنی میگفته هر روز کروچی شودا تمپون میکنیم خب представить کنید که یک کاغذی که کلمات عربی نوشتگی رو شو تمپون میکنید که شد میه اینم خیلی حدیث بود اینم تاری ملاها اینم تاری افریستو اینم تاری انسان ها هستن یا در اصل چهره اصلیشون دیگر هست چی حاجی میرزا چی بگیم دیگرات اینو در اصل چهرهش دیگر است میگن که خودش در خونش زدگی شکمش سه تا چهار تا زن داره در مسجد میاد مردم در صدقه دعوت میکنه انا که بور دیگر السلام علیکم همتون ده همون انسان هایی که بر وقتی ما میگه پورا میگفتم شما از ما رو گردوندین که تو مخالف دین هستی تو دین بد بین هستی برای چی مخالفی یوگا میزنی من میگفتم که اینها دین بازها هستند اینا دیندارها نیستند اینها دین باز هستند فهمیدین دوستای عزیزم بسیار سپاس که تشکر بگیم تماشا کردیم وقت شما رو هم گرفتم وقت خدمت شما ضعیف کردم صرف کردم بسیار یک کلمه زیبایی بگیم که فارسی تاجیکی که دوی مدلری ممالی ژورنالیست بسیار دوستش می‌داشتم احترامش داشتم نواروش پیگیری میکردم بسیار یک کلمات زیبا بگیم که ویدیوش انجام میداد پدرود تا با درودهای دیگر